Epa, danoi dizkitan eta Battlefield hauan defenditzen Operación Locker asalto. Soldados, defended este objetivo. Ametralladora hartu dut. El enemigo ha armado el objetivo Bravo. Ja bertan zaude. Azkarri lertu digute bomba. Azkarri izan. ¿A dónde crees que vas? ¡Vuelve aquí! Artipo hau dan tokira jotzen naizen. Ez. Bera. Joder. Ez zait gustatzen petxenega. Alto ingoet eta jarrikot M440. Ego M440. Amen. Bai. Nun arteago naiz. Hemen ez, baina pasillo honetan uste da behai daudela, Vamos, que daudela behai. Segizki abiltzen. Vale, behai daude jarrita. Zeak. Soy médico. El enemigo ha armado el objetivo alfa. Hor arazoa daukauta niko azaltzen. Oh. Biharren base haueto defenditzen den, porque lehena lehena ikusia tipo bat hemen. Epa. Mira, jarriko dut. Launtza bat. Soy médico. Déjame ayudarte. Hori, berotuta junda. Hau gustatzen zait. Kadentzia handia dauka eta gaina 200 bala dauzka. Ni naiz aspertuko,
Noizean behin tiro bat egiten joan, ikustez bete. ¿Puedo ayudarte? Soy médico. Ez. Hola. Errekargatu. Lasai. Vale. Get the scooter. Hortxe. Vale. Fuera. Bi. Objetivo Bravo armado por el enemigo. Ni defendatuko eta segi. Carga del objetivo Bravo desactivada. Bien. Kontuz porque hor atxan da bete. Fuera. Bueno. Akatu naute baina eutzi ditut. Eta denbora pixat irazietela ustet. Porque hor sartzen nahi ziren eta... zeatik bi podea etzen jartzen. Ezke bi podea jartzeko zerbait errezagoen berko luke be, ez? Apuntatzeko botoiakin. Gazarra, granada eskerten. Joder, granada hauekin. Basta. Está ahí, tipo ahí dispara tuyo te da 100%. Objetivo Bravo destruido por el enemigo. Zeatik granada ez du rekargatzen? Ez dakit, granada zeatik ez duen rekargatzen. Zea daukat? Kaja munizioa. Munizio kaja botata daukat eta... Epa.
Ja, granada hauekin nago. Entre auto RPG-a ja... Ai. Vale, posizioan hartuet. Eta irazingo du, porque seitik-et. Ja, beste bat. Arten berriz. Eta bai, irabazita. Eta baina posituan bukatu ez, seguru. Porque posituan edan, eta hor... Batzuk puntu batzu egin ditut. Puntu batzu, baja batzu egin ditut bukera aldera. Ba, bosgarren amaitu dut, 18-13. Ez dago eski, nire ustez. Defenditzeko. Eta... Bueno. Hau izan da guztia, espero zuen guztoko izatea, komentatu, eta ale, hurren arte. Aio.